bathi lana bafuna ukuthi sithathe f of x equals negative 3x squared plus 8 siwenze igraph. So njengasekuqaleni ke kuzomela sizifakile ama x values ethu ukuze siphume nama f of x values esingakwazi ukwafaka kwigraph. So ama x values ngaba yini noma yini ofuna ukuyifaka wena ungafaka u1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ungafaka u10 20 30 50 ungafaka u500 bani noma yini nje ofuna ukuyifaka. Thina soqala ngofaka u-negative 2 i-f of x ke kuzoba u-negative 3 times negative 2 squared plus 8 yabo njengoba kubhaliwe asenzeke. So it's negative 3 times negative 2 squared plus 80. Singazikhethela noma yimapha ama inputs njalo ama x values. Mina ngizikhethela nje noma yimapha afike ekhanda hayi ukuthi nginezi number vele ngizinikiwe noma engazi ukuthi ziyafakwa. Ngithatha noma nje yini engiyicabangayo. So negative 3 times negative 2 squared plus 8 lokho sinika negative 3 negative 2 squared to positive 4. So negative 3 times positive 4 plus 8 negative 12 loyo plus 8 negative 4. Oqala ke i-point sesitholile x negative 2 y negative 4 asiyiplothe ke sibone na f of x axis yethu ebese sidweba i-x axis yethu ke manje ngiyozoyibeka khona la ya nakho ke negative 2 negative 1 0 1 nakho 1 2 ebese ke lana sothi negative 4 positive 4 positive 8. Okay, so sizothi negative sizoplot manje negative 2 negative 4 x negative 2 y negative 4 nanku negative 2 ka x nanku negative 4 ka y. So ifaka lapha iqashaza leso bese siyabhala ukuthi negative 2, 4 negative 4 ama values ethu ama coordinates ethu qala lawa mase senza u x value yethu kuba negative 1. So it's negative 3 times negative 1 squared plus 8 negative 1 squared plus 8 u negative 1 squared u positive 1 negative 3 times positive 1 u negative 3 loyo plus 8 u positive 5 loyo. So negative 1 no 6 no 5 positive 5 uzohlala la negative 5 uhlale la kwi x axis. Okay, nakho ke negative 1 positive 5 andichashaza lethu lesibili. Kwesithathu sizokwenza u0 sizothi negative 3 times 0 squared plus 8 0 squared to 0 negative 3 times 0 0 plus 8. So 0 plus 8 to 8 8 nanko no 0 nanka 0 negative 8 ebese ke elesini point lethu kuzoba u1 u-x axis sebese 3 times 1 squared plus 8 1 squared u1 3 times 1 negative 3 plus 8 positive 5 now futhi 1 and 5 okay asenzele ukugcina ipoint esizothi 2 negative 3 times positive 2 squared plus 8 negative 3 2 squared to 4. So negative 3 times positive 4 negative 12 plus 8 to negative 4 loyo nanku u2 nanku negative 4 yeah sesinawo kama point esisiwafakele futhi amachashaza ethu kwigraph yethu. Asike sidwebeke manje i-curve yethu sibone ukuthi izosikhiphela impela. Sihlanganise nje amachashaza ethu la usafake la 90 dotted line engenzayo yazi bese ngiyithola awuthi ngiqale kabusha ngala yeah nakho ke nanso ke i-curve yethu siyabona futhi kahle kamhlophe ukuthi le curve i-curve siyazi kuthiwa i-parabolic curve. Parabolic curve ile ekhamisele ibheke phansi
ivuleke ngaphansi parabolic curve yethu. So le function le abasinike yona u-f of x equals negative 3x squared plus 8 usinike i-parabolic curve uma sithathe ama-values awumathanda wethu noma imaphi ama-values owakhethile owasubstitute ku-negative 3x squared plus 80 uzophuma ne-parabolic curve. I-parabolic curve sisazofunda ngayo siqhubeke ngayo kodwa amanye ama-functions njengayo nje le uma substitute ama-point siphuma ne-parabolic curve. Yabona u-3x squared lo esiphele substitute khona lawo x nje besitholele ama-point esatholile saphuma ne-parabolic curve yethu kama-functions.